Жай жылдын эң сонун мезгили. Ал 3 айдан турат. Жылуу июнь, ысык июль жана ысык август. Узун күнөстүү күндөрдөн кийин кыска, жылуу түндөр келет. Көбүнчө сонун, кургак аба ырайы турат. Канаттуулар көк асманда үндүү сайрашат. Бак дарактар жашыл кийимчен, алардын үстүндө коңуздар ызылдап, көпөлөктөр учат. Эбегейсиз кооз түстөр гүлдөйт. Көк, кызыл, кызгылт сары, сары, кызгылт көк. Контрасттуу түстөрдүн кооздугу өтө кызыктуу. Эртең менен торгойлор ырдайт, кечинде таң атканча крикеттердин үнү басылбайт. Жайында жамгыр жаайт, бирок алар жылуу жана шаңдуу. Аба ысык болуп, чоң тамчылар жолдогу чаңды, бак дарактардагы жалбырактарды жууп кетет. Ал эми күн күркүрөгөндөн кийин ар жерде чоң көлчүктөр пайда болот. Чатырлардан суу агып чыгат. Бак дарактардагы нымдуу жалбырактарды бриллианттай болуп күнгө жылтылдап, аба тазарып, сергектикке толот. Жаратылыш жанданып, ар бирибиз көптөн күткөн жамгырга кубанат. Акыр аягы асманда кооз түстүү асан үсөн пайда болот. Жай бул каникулдардын жана эс алуу тыныгуу мезгили. Адамдар деңизге эс алуу жана күнгө күйүү үчүн барышат. Кимдир бирөө тоодо эс алууну жактырат, ал эми кимдир бирөө кызыктуу жерлерге саякаттап, кооз жерлерди кыдырганды жакшы көрөт. Коттеджде же айылда эс алуу көңүлдүү жана ден соолук үчүн пайдалуу. Ар дайым бакча жана багбанчылык иштерин сүйгөндөрүн кезиктирүү мүмкүн. Жай мезгили бизге жаңы мөмө жемиштерди, жашылчаларды берет. Тандоолордун ар түрдүүлүгү, ачык түстөр жана укмуштуу жыттар адамдын башын айланта алат. Убактыңызды токойдо сейилдеп, дарыянын жээгинде пикник уюштуруп, узакка чыгууга же досторуңуз менен балык улоодо өткөрө аласыз. Тилекке каршы жай абдан тез жана билинбей бүтүп, кийинки жайкы каникулду чыдамсыздык менен күтө баштайбыз. Лето. Прекрасное время года. Состоит из 3 месяцев. Теплого июня, жаркого июля и знойного августа. Длинные солнечные дни сменяются короткими теплыми ночами. Большую часть времени стоит замечательная сухая погода. Высоко в синем небе звонко поют птицы, деревья одеты в зеленые одежды, а над ними жужжат жуки и порхают бабочки. Распускается огромное количество красивых цветов – синих, красных, оранжевых, желтых, фиолетовых. Контраст и красота оттенков завораживают. По утрам поют жаворонки, а по вечерам до самого рассвета не смолкает пение сверчков. В летнее время бывают и дожди, но они теплые и веселые. Воздух накаляется, становится горячим, а крупные капли смывают пыль с дорог и листьев на деревьях. А после грозовых ливней остаются огромные лужи с крыш, стекает вода, мокрые листья на деревьях сверкают на солнце подобно бриллиантам. Воздух наполняется свежестью, природа оживает, и все радуется долгожданному прошедшему дождю. И в завершении на небосводе появляется красивая и разноцветная радуга. Лето – время отпусков и каникул. Люди едут на море отдохнуть и позагорать. Кто-то предпочитает отдых в горах, а кому-то нравится путешествовать по интересным местам. Весело используя для здоровья можно провести отдых на даче или в деревне. Всегда найдутся любители грядок и работы в огороде. Летний сезон – сезон свежих фруктов, ягод и овощей. Разнообразие выбора, яркие цвета и удивительные ароматы могут вскружить голову. Можно проводить свое время, гуляя в лесу, устраивать пикники около речки, отправляться в длинные походы или с товарищами идти на рыбалку. К сожалению, лето заканчивается быстро и незаметно, и мы с нетерпением начинаем ждать следующих летних каникул. Summer is a great time of the year. It consists of 3 months: warm June, hot July, and hot August. Long sunny days are followed by short, warm nights. Most of the time there is wonderful dry weather. The birds sing loudly in the blue sky. Trees are dressed in green clothes, and beetles buzz above them, and butterflies flitter. The enormous amount of beautiful colors blossoms out: blue, red, orange, yellow, violet. Contrast of beauty of colors are fascinating. In the mornings larks sing, and
In the evenings until the dawn, the singing of crickets does not grow silent. In the summer, there are rains, but they are warm and cheerful. The air is heating up, it becomes hot, and large drops wash off the dust from the roads and leaves on the trees. And after the thunderstorm, there are huge puddles everywhere. The water drains from the roofs. The wet leaves on the trees sparkle in the sun like diamonds. The air is filled with freshness. Nature comes to life and everyone rejoices in the long-awaited rain that has passed. And in the end, beautiful and colorful rainbow appears in the sky. Summer is time of holidays and vacations. People go to the sea to recreate and sunbathe. Someone prefers to have a rest in the mountains, but someone likes to travel to interesting places and to do some sightseeing. It is cheerful and good for one's health to spend vacation at the cottage or in the village. There are a lot of flowers of beds and works in the garden. The summer season gives us fresh fruits, berries and vegetables. A variety of choices, bright colors and amazing aromas can turn one's head. You can spend your time walking in the woods, arrange picnics near the river, go on long hikes, or to go fishing with friends. Unfortunately, the summer is over very quickly and unnoticed, and we begin to look forward to the next summer vacation.